none ibintu bikomeje kuba ibindi mu mujyi wa Goma. Abajene bari gukuramo utwo bashoboye bagapakira bagakubita umutwe bakikomereza kugira ngo barebe ko bazizahura mu minsi izaza. Hagati aho Pastor wari wigize umunyamakuru wa Kasamutwe Kigeri Gisenyi yari yacaraca yari yajagaraye. Muze waduha inkuru twavugana. Motari ngora mikora ibesa. Hello. Ku munsi w'ejo nibwo inkuru zagiye zicicikana Pastor yageze Gisenyi yahakubise amatako yahageze. Uburyo yakoze inkuru mu buryo butangaje cyane abantu bose bikabasetsa bikanabatangaza. Yewe inkuru ze zikaza gucicikana no gukora icyo bita Kasamutwe ku mbuga nkoranyambaga. Mbega niwe wagarutsweho ku munsi w'ejo uvuye ku ntambara yabaye. Abahungu n'abakobwa hagati aho mu mujyi wa Goma abajene cyangwa urubyiruko rurimo rurakora iyo bwabaga kugira ngo rwizahure, ngo bari gukora icyo bita kwizahura, kwimatatura, kwikura mu bukene. Umujene yanyuze mu mujyi ngo yikoreye imari umujyi wose, abantu bose baramurangarira baravuga ati uyu nguyu we noneho n'Akasamutwe kuko dusuza abashinwa bose mbabwira pole. Yari afite amafiyeri bigaragara yuko rwose yitsimburiye imari ikomeye cyane. Ngo nicyo bita gukora icyobo mvabukene cyangwa kwinjira mu murongo njyabukire. Yayitsimbuye rwose yayitwaye. Naho umuhungu wanyu Semuhungu Mutinganyi kabuhariwe, mbega umwe baciriyeho iteka bakavuga ati uyu nguyu we ni kabuhariwe. Ngo ejo yateye intambwe ya mbere ngayoboka icyo bita uburokore cyangwa gukizwa. Abantu benshi bavuga yuko ari ukwiyererutsa, ati ibi ntibisanzwe. Ngo ni gute Umutinganyi uri proud yabyo ubyiyita ndetse unabyemera uvuga yuko yenda gushaka undi mugabo mu minsi iri imbere. Ko yajya mu ngoro y'Imana akajijisha akavuga yuko akijijwe. Ibintu byatangaje benshi cyane, aho yazanywe na mugenzi we ngo bita MC Nario, nawe bavuga yuko binjije muri ako gatimu k'abantu bashobora kuba baryamana bahuje ibitsina. Ibintu bigakomeza kugorana bikaba ibindi kubera yuko aba bantu bavuga yuko ngo baciriweho iteka, ariko nyamara burya bavanga ngo naho ibyaha byatukura bite ngo bishobora guhinduka. Ariko uyu mugabo ngo ni Semuhungu we bakomeje kumuciraho iteka cyane. Bagira bati ntibishoboka. So guys, nk'ibisanzwe ni amakuru ari kugenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ntituvuze yuko twirengagije ibiri hariya hakurya. Birara hakurya ntago ari ibyacu rwose, nta buryoza n'ubuhanga dufite bwo kubivugaho, ariko tubashuniraho gake gake kugira ngo mubashe kumenya yuko natwe twabimenye yuko tugomba kubibabwira. So Umutinganyi Semuhungu n'umugabo bita Pastor Claude. Uyu mugabo bita Pastor Claude ku munsi w'ejo akigera i Rubavu akijya gutara amakuru rwose nawe ntago yatinzeyo. Yataye amakuru rwose, amakuru aragenda bibindi yogezaga intambara nk'uwogeza umupira kwa kundi ba Axel Rugangura bari kogeza umupira. Umugabo yogeje intambara abantu bose bifata ku munwa. Uyu mugabo nyuma yo kogeza intambara ari nawe yagenda kubitamo utuntu twadangi twaje gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Navuga yuko ewana ari trend cyane kubera ko yakoze ibikoryo bya danje. So ikindi abajene muri Goma ngo barimo barakora ikintu bita gusahura, sibye yuko nabonye yuko ni Kinshasa wa mugani binakaze. Kinshasa nabonye bikaze. So Umutinganyi Kabombo, Umutinganyi Ruharwa, Eric Semuhungu ejo yayobotse rwose inzira y'agakiza. Ejo rwose twabonye amafoto ari kugenda acicikana ari mu mwuka, asa n'umuntu ewana usa n'uwarokotse. Abantu benshi baribaza ati se ibi ni ibiki, habaye iki, bimeze gute, niki kiri kujya mbere? Naho kumbe
ngo yari yinjiriye uburokore, nari ngiye kuvuga ngo idini, yari yinjiriye uburokore cyangwa gukizwa, aho abantu benshi bataje kubyumva rumwe cyangwa ngo bavugeho rumwe. So guys, wowe kora subscribe hanyuma dukomeze update kuri update